بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا مفهوم على من توحيد كلها كواحد كافواني كتاب التوحيد الثالث حبنا بابي من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى ذكر اتشقوا اتشقا ملامك كفميها نوتا قرآن نوتا رسول صلى الله عليه وسلم ملامك كفميها نوتا قدامسكو باهب بنجميها قواها كنانجم باب إبابك مصنف رحمه الله فرتم جنوا فوا آية سورة التوبة فسفن آية مي آية مي آية تفسير أدي مي آية باول السبب أو من باني مفهوم بيبون كلاه وكيادف. एक खुलासा है कि तबूक अंगुरा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंगुरा में निकुम भाई मुनाफिकुं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबिन इसबेक को एमी हुन देखी वाह के देखेगे सौबुं एबेकलुन की अंगुरा में के मैदानों का फिंडी आदि केवमुगा वर्गद बैकमा इबावत के बस्ते के निस्बे कुरमा गुलिगिं एकं अल्लाह सुब्हानहु व तआला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान के जरिया अंगवा एमी होंगे हित्तोगा फरवाफवा निफाउकम फालो कुरबा एमी होंगे ए फरसारया मलामे एई एमी होंगे देखि वाह के ए बामे होंगे एबामे हों काफर फवा कं कमुगा कुरान अल्लाह सुब्हानहु व तआला बयान करे व एमी होंगे देखि वाह कि अल्लाह कुरी मलामात का फरसारे का अदि अल्लाह का आयत काई इलाह व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे उन फरसारे कमुगा की तो कुरान अल्लाह ताला बयान कुरा फन अदि तिमम्मिंग सीरियस को अल्लाह इलाह को रसूल है फरसार कुरम गोतुन देखि वाह के नूने बुने एमी हूं दक्कम दे बहाना तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला अंगवाफनी एक जवाब का एक करेफानो विदालुम ला तअतदिरु क़द कफरतुम बअद ईमानिकुम तिबामेहुम उज़ुर नुदक्काश तिबामेहुम वनी ईमान का मफहुम काफर अदिमियो एकैफानो गरिहंग ऐसे कैफानो दतुरु जमल नंगवा दतुरु फेट्टेवमु ए जमलुगे गातंगास फहतुं एमिहुं एलिගෙන් तिबेගෙන් ए शकवा ए उज़ुर बयान करमुन दिहेन्नमस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एबे सोरका एमिहुंगे शकवाय का दी एमिहुंगे देखि उज़ुरका फस्सबरि बल्लवा अनुलब्वा एकं कम काला अनुलब्वा कैफान विदालुम गेंदेवी ला तअतदिरु क़द कफरतुम बअद ईमानिकुम तिबामेहुं उज़ुर नुदक्काश तिबामेहुं बनी ईमान का मफहुगा काफर ए इससे बयान करवनो कुडामिस को एमिहुं देखि वाह काक्सो एमफों अलगम वाहदकम फशाफानी इफतु के शरहागा अब्दुर्रहमान हसन आल शेख के नाफवा ए फतहुल मजीद इब्न तैमिया रहमहुल्लाह के बस फुले बयान कुराफ विदालवे قال शेख الاسلام وقد امره الله تعالى ان يقول لهم الله ابامهن دما لبنما نبي صلى الله عليه وسلم امر كربا فن مفدان قد كفرتم بعد ايمانكم تبامهم ايمان كما فهوغا كافر فاك هميتنون एमिहुं ईमान विकं एबदेहकोत आदि एबामिहुं बुनि बाहेगे सौबुं नुवत एमामिहुं कबूल कुला अकीदा के सौबुं ए ईमान कम फहुगा एमिहुं काफर फवाक قد كفرتم بعد ايمانكم विदालवनि وقول من يقول انهم كفروا بعد ايمانهم بلسانهم مع كفرهم اولا بقلوبهم لا يصح لان الايمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر بتاعه ابن تيمية رحمه الله يدالوني
එබෑමිහුන් කාෆරෆා එවනි එමිහුන් දුලුන් එබොනි බස්තකේගේ සවුන් එමිහුන් කාෆරුම්ගේ කුරින් හිතුන් එමිහුන් කාෆරෆා වාතියේ එක්මනේ කෙමිහුන් නැකි එහෙම් බොනුමගේ කුරින් වෙස් එවස් ගතක ඉස්ලාම් බේ ඊමාම් ෆා බයි නෝනේ එන්නව ෂේ විදාලෝනි එකම් මෙන් දෙහ නොකොද්ද එබොනි බස් එගොතන් එබොනු රංගලේ නෝනේ أي إنهم كفروا من بنون إنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم أولا بقلوبهم إمهم هيتون كافروا مفوقي إمهم دولون كافر فايواني لا يصح لأن الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر يعني هيتون كافر فاوا بايكو أنك إمهم بني باهج سوبن دين إتورا كافر يواها كبناك نجين أنك كافر فاتي بايكو එබුණායෙන් හිතුන් එමිහුන් ගබෝලු කුරි අකීදාගේ සවුන් හිතුන් ඊමාන්කම ඉදිකොළ එච්ච ගබෝලු කුරි තීවේ එමිහුන් නැකි කුෆරු ගහලතුක තිබෙෆා වා බයක්කම ගවා නම දෙන් එමිහුන් මොනි බහෙග්ගේ සවුන් කාෆරු එකමක බුණාක නොජෙහෙනේ ඒ කුරිම සෙමිහුනකි කාෆරුන් ඒගොතක් වාකම ගවඤ්ඤා නෙග්මානේ කි එමිහුන් කාෆරු එමිහුන් දෙක්කි වාහකේගේ සවුන්නේ එහෙම කුෆරු එවති එමිහුන්ගේ ෆරාතුන් ෆෙනිෆා ඊමාන්කම ෆෝගා එහෙම ඒ බස් බුනේ ඉරුගා ඒගේ කුරින් එමෙන්නකි මේ ඊමාන්කමුග ඉතිකාදි ගොතුන් කාෆර වෙෆා අනෙක්ක අලුන් කාෆර වියේක ඒගොත කරන බොන වෙන ඒ කාෆර වෙෆා තිබේ අනෙක්ක එහෙන් කමගේ සෝබුන් කාෆර වේ බුනුමග මානෙන්නේ තේක මානෙ ඒගොතක්කම ගවාන එහෙම නුක්තයකි එමෙහුන් එදකි වාහකගේ සවුන් එමෙහුන් තිබි කාෆර වෙෆා කුරින් ඊමාවම ෆහුග එමෙහුන්ගේ බස් එයි එමෙහුන් දීනුම් බේරු කුරි බහෙක්කම ගයිෆාවන් කොම්මෙන් ඒගේ කුරින් එමිහුන් ඉතිකාදි ගොතුන් කාෆර වෙෆා මරහලා කඩත් කොෆ අලුම් බලුන් අනෙක්ක බහෙබ්බුනේ අලුන් කාෆර විවාග බුනුමුගේ මොරාද නැතේ ඒ කාෆර වෙෆා තිබේ කො දෙංගන එක කාෆර වාග මුනා කන්නු ජේ හෙන්න එමානේ කි ඊමාන්කම ෆෝග මෙහෙම බනි කාෆර එනස් මීහා දුලුන් එෆද වාහකේ බුනා හිසාබුන් ෆෙෂිගෙන් බේරු ෆුෂුන් එනා එබුනා බුනේ එබුනා බුනුන් එයි ඒනගේ එතරෙන් එච්ච ගබු නොකරාකමුගේ අලාමත් ඒගොත අගමුණ බොනේ දාන බේරුවුෂුම් මියා බහෙ බොනා හිසාබුන් ඒ බස් ඒනග අකීදායන් ඒ බසර කුරක් ඒගේ සවුන් එනා මුර්තද් වෙගෙන් දක් فلا يقال قد كفرتم بعد ايمانكم من فدهالتك نبون وين ايمانكم فو كافر وهك كورين كافر فتبك فانهم لم يزالوا كافرين في نفس الامر هني هنكم بانم امهم وي كوريمس كافرون كما شالون وي اتركم نوتي امهم وهدكك فإن أريد أنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم إيمان فهم لم يظهروا للناس إلا لخواصهم وهم مع خواصهم ما زالوا كذلك أمهم مثالك أمهم نامتك أبنوني أمهم كفر هيتوك بيفما إكوكا إكم فعلك في نتة هميكن أمهم أم رتّي جام ميهون منوي أهم بيجكم قاوية سمهم ويه جام ميهون قاتوك إس كافرون كموجه أمهم كاريوا دككم قاوية نمس ولا يدل اللفظ على انهم ما زالوا منافقين اللفظ دلاله نكره ميهار سمونك منافقون كم نفاق مكيني بير فشون كافر كم فاكم فالو نكو اتريغ اميهم قبول كفن عقيده كسو نونيام اميهم بير فشون كفرغ نفاق كم فالو نكرا تيوي تيبه بايك ار منافقون نمكيه اي نفاق به دبه كي نفاق اعتقاد ادي نفاق عملي نفاق اعتقادي نفاق عملي عملك منافق كما عقيدك منافق عقيدك منافق كما كي كافر مرتد اي اترين قبول نكره بيرون هن صفاتك اي قران الله تعالى هي قران في المنافق سورتك اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون منافقون كذلك فانغاتن اس بنته تممن هكي ومه إنك لرسول الله نشهد إنك لرسول الله نشهد متى مانك نحلف مانك هرم هو كف بنمه كذلك فانك الله ورسولك एक जवाब अल्लाह के की कहते والله يعلم إنك لرسوله الله دنوڑگم وے کلیفان کہ اللہ رسولک امی ہوا کو نبنس والله يشهد الله هكي وڑگنوتے ان المنافقين لكاذبون منافقون ہدنی دوگے بسلوگے مراد کی
kalege fana ki Allah ge rasulaye ebuna bunun dogwa kenno ehme Qur'an ge Allah subhanahu wa ta'ala ge kuriga risalatu ge sifa kalege fana nisbe kureb wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu Allah denodigen be kalege fana ki Allah rasula eni egotan elafsu nogennama ihtimalotis bonu moge munafiqun as kalege fana ki Allah ge rasulaye bunima ei doge ke Qur'an ge bunime rasule nune bunu eko Allah engevi wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu Allah denodigen be kalege fana ki Allah ge rasulak wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun Allah ke wadigannawe munafiqun ehadani doge egmane ki timammen gabulu kurame kalege fana ki Allah rasulak emihun gabulu nokor Allah rasulak beer furun emihun dakka dekkum eme islam ferigen ei aqida ge i'tiqadu ge nifaq ihsan ferigen ene millatun beerwa ei hame kan rasul kan gabulu kore nokore kajenno islami shariatu ga qur'anu ga sunnatu ga saaf ko soriya ko fennonge hukumakan ena ge hitun inkar kuri enen ge hukumek saaf ke engi hore nuwata e hukume muslimek ge haysiyatun oligen nuwane ko beleve daraja ge faalukom bodu daruriyatu ge tire ge mene faalukom bodu hukumek kamuga waana me hukumake ena ge hitun inkar kuris ihsan feringe me kuane murtad defa miyek beru fusun armen engunas adi nengunas Qur'an saaf ko fenne hukumake inkar kura kawanda adi hukumte ke kankamaki algon mege mujtamaga maslahata himayat ko rakkaderi kurma nuwata mi zamanuge zamani wishtuma ekashigen wafada ecche nuunkama nuwata algon menge diriwolu kankan islah ko sollo kurma ekashigen wa hukumtege nuunkama deke ko wanya nuwata ev rangalu ehen ecche genne je ekama deke ko wanya e halatuga ena ade bahe punyas nubunyas eneki murtad fa mihen ei nifaqu i'tiqad Islam dina muslimunna dina hukumtaka nuru heme ei kafaru dengoti nifaqa amali amaluga nifaqu munafiqa emmikeni aslu mehonnaki muslimu enmes munafiqunge amaltoge amalen emehun gurda misalaka nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis ko ayatul munafiqi thalath munafiqunge alamat tinek idha haddatha kadhab wa idha wa'ada akhlaf wa idha atumina khan munafiqun alamat tinek hadis kurave wahada kafiya dogoda wahada kofiya khilafwan amanaten hawal kujjam khiyanat tirwan amanaten hawal kuffa mihe ku khiyanat tirima enake kafarenu adi dogohadi mihe kis kafarenu ekamake munafiqum ga amale munafiqun kura bawatu ga amale nifaq ga amale namada kannevun ei munafiqun ga amale ehma namada miho kannevima fasjehunima e namaz kure ekamuko eneki kafare kawum nudan ekamuko sei nifaqum gamal emema nifaqu ga ebbe ki aqida ga nifaq ei murtadduana miha nanebbe ki amalu ga nifaq amalu ga medenne hen baykal amalu te ki geso miha murtadduana kante geno den unnani amalu hennemes e amalu miha hitugo onna aqida e dalalat kura amal mita on midakka wahaga mawdu misalaka Allah ga ayataka kudamis kon hiti e hukumaka kudagotake ena dekuni dakkure em bejjam ei bahen ei hennamase basse badalalat kore ena getirege iman kam ga asrenek وقال رحمه الله في موضع آخر انت نجم تيمية نقول قرأ دالوني فقد أخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم إنما تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له إني الله سبحانه وتعالى خبر دفا في وني قرآن كميهم كافر فواكن إيمان كما فوق أمي باهو جسوب إميهم باهو جسوب إميهم بنا كي كده إنما تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له تممن إدكي واهك أي إدكي واهك حقيقة تممن هيتون قبول كوجن دكي واهك نونك إهم بنما إكوس قرآن إميهم كافر كره timammen beer fushum puni bahen adues mi wani de bahen miltu ebba ki kufuru ka bahen anebba kiyama emihum puna bahen armen kommen ehen serious ko dekki wa ke nune armen hir rangale ekam e debas ehem bonuma ekes qur'an emihum kafir kore emegmane ki emihun timammen hitun ekiti qabul ko gem dekki wa ke nune bunyas e bastan ei malamata farsara kam ga vejjiyamo e hisabun ferigen e bas ei emihunge كفر الدلالة كراكمك بل إنما كنا نخوض ونلعب من بني تممن كل لم مجاك سكرا جهن دتور متي دتور كركل لنهم
එබ්බේක සමාසා කොහෙන් දක්කාදි වාහකයේ ඉපාරක සෙන් දෙක වාහකේ නුන وبين أن الاستهزاء بآيات الله كفر එම අල්ලාහ් තාලා බයන් කරාෆන අල්ලාහ්ගේ ආයතක මලාම කුරුම් ඒ කුඩාමස් කොන් හිතුන් ඒ කුෆර කම්ගා kuring algum filaru swah bufani allah ga ayat ka kudamesh ko hitumai nabi asum sunnata kudamesh ko hitumaki allah he kiyagen rasulai kiyagen qur'ane kiyagen wahaga dekko nunka hamaiken e yemi hu nodakka allah he kiyange beswa qur'an ga ayat ke kiyange beswa ke nodak allah ga rasulai kiyange beswa ke nodak emi hun dekki allah aila ga rasulai kiyaman teriwegen egota tabawegen ule bayaka e wattafaliga huri emi hunna kudamesko e dira niswa bayaka kudamesko hit emi bodamundi ommadu gufana hi kurani ei arabin gebbe kanebbe kami hanguram kurani rominna hanguram kurani madama aharmen me bondi bandegen gengos aharo marane me huriyamen gengos asiron gotu agiyaro kom romin me aran dos dubbadan egota kiyani ekadefana hi kurani mihe arabin itere hanguram ko bayaka ko me molwalangas rominna du kurmetle ne henna nuwane kam e bidan emi hum me wahaga dakkas den ege terega sahabin naki mikala baykama ke ekala emihunge terege emihunge misaju ga waha dakkum denne mes e misaju ge dekki wahaka qur'ana kore furasara ek allah ga ayat ka kore furasara ek adi rasulullah sallallahu alaihi wasallam kore gen di furasara ekam qur'an ga bayan kora ehma is deenu ga hukum taka e deenu kankama ki algon men holo heriga mi joli fatiga internet site tawga chat kora room tawga hama hi samasa ko sakarajjan uka bolen hen ehen dakkan onna wahake non ek samasaya sakaratu onnana sharoi ime ein algon men fahanala ganwane kitemme daraje ka algon men samasa kuriyas ei allah ga ayataka allah ga zat fula ilah ga rasulullah sallallahu alaihi wasallam eki algon men kolmaja ko sakarajja ka samasa kuraka wahak dakkan allah taala fonwa pari kanka menon ek e algon men samasa ga tere sakaratu ga tere wadja ganwane evve sadak emei warboda samalu anjeke ma khasukum medo algon men tere efo vidalwani wala yakunu hadha illa mimman sharaha sadran bihadha alkalam eni mifada wahake nudakkane efada wahake kan enage hituga ruhigen noni kihinetto hir ruheni iimanu ga ahlure kihinetto hir ruheni allah ga rasula eka efana iman wegen tibi sahabina deregoteba emihun nama hituga nafraten onnane kinet emihun etibbe gota ege kamunudani kongotakat adi emihun madama baygatuga hayyaruwegen asirun gotuga hifeddige merigen dan roheni kaakutoy eves miyog nurwene ewake nudakkane gotak ekan gabule nukurane ei miha amele nafsawre bodak lobewanje faraten allah ga rasulullah sallallahu alaihi wasallam hem ekata wahaga dakkani hagiyatuga es hituga ekelege faana eves qadare makanate deifana wati ei kufrai nifaqai shakkutakai shubhataka ehin hulwalevi shaytanaga waswastaka hituga jaga deifa wati efada wahake dakkanis e nuniyam kufruge kalime malamatuge kalime miyaga dulun harakayak kuram bes eneka nukarene adi kobata efada malamate furassaren aduham bes eneka nukare eme qur'an ga allah talangawa wa qad nazzala alaykum fil kitabi an idha sami'tum ayati allahi yukfar biha wa yastahza'u biha فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الله كلام فتوى وحيبا والبانغا فوني وقد نزل عليكم في كتاب الله أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها إفس مجلسك إفس تنق الله آياتك كفر آياتك ملامك كفر السار كربي آياتك كدامش كونهدي الله شريد حكم تكامدوغا ابيدين واحدكم فرافيم فلا تقعدوا معهم اتنگه تبام ඉෂීන නොතිබෙෂ් හැමකෙනි එමිහොන් එක හග්ගු බයං කොද්ද ඉන්කාර කරා බය ගොතු ගමනුයි ෆද මජ්ලිස් එකේ තන ඉෂීනු හුද්දනුගේ අඩුහා කගුමනක හුද්දෙනුගේ ඉන්දෙජ්ජියම් කොබාතෝ ඒ ගොගුමක් ඉන්නකුම් ඉදම් මිස්ලුහුම් එමජා කදේම ස්වාණි එමිහොන් ඉතරේ efada sharoi maslahate manegi kamuge rangolo gotaye haggugo bayan ko dinumai sharoi gotun deena shai sunnata libe manfaen wen halate ga menui efada majlise ga efada tanegga ekankam roigen ewahagatakan maselen netigen kamfeddigen tibe kawanya innakum idam mithluhum kaleme swahuri ham efada baygot inna allaha jami'ul munafiqina
والكافرين في جهنم جميعا الله منافق ناي كافر نركاغ إمن جماع قربان أدي كبات منافق من إم أديك إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار نركاغ إم أديك حرفتو غواني منافق إيغ متيغ دي كافر أي إيغ سوم إسلام نن إسلام دين إسلام شريعة وي نركا بودكم إميونغ نباكما سمپاكم بودكم إمامين بني نركاغ إم أدي بتاني الله تعالى بف ولا يكون هذا إلا ممن شرح صدرا بهذا الكلام ولو كان الإيمان في قلبه لمنعه أن يتكلم بهذا الكلام إن جيتك إيمانكم وإنما مفاد واهك دكون إنن إيمانكم مناكري كون إيمانكم التوي إنك عملاي بهم كفر الروحين ون إيمانكم نونا إيه قبول كلنا كمان هيك ورساف إكون هريا عمل بيرمرم دينا سنة قرآن شريعة دكون كم واهك كم حركات كم رأيك شريعة خلاف رأيك كم غوارغا إيه تو إيمان كم نهنا والقرآن يبين أن إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر بحسبه قرآن بدليل كره بيان كده إيمان كم هتوغا قبول كرا كم غانم إيه قبول كرا إيمان كم كم تشبير فشون عمل يا دماغان جهنك إذا تفرور إيمان وهو نوانك إيه الله تعالى القرآن وحي قرآن فني ويقولون إمهم بنته منافق آمنا بالله وبالرسول أهرمت بالله إمام بك رسول الله إمام بك نهرمت ورجنا مهم قرآن دعوة أهرمنك مسلم الله أهرم الله إمام رسول الله إمام وأطعنا هذه أهرمت بك يمن تري ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك إفوق دينغ يكترين بيكو الله قاعدتك فرغستي دبّاغا كلامك شريعة حكم كرم بونا يجيا فرغستي من دبّاغا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين ميهنك إمام بيبينونه ميهنك إمام بيبينونه إكم إمام ميهنك بات إمام ميهن بسيو بيان كراهي كرافوني إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا إيمانك أهل ورنج بهكم غواكم كشوري باميهن الله إله ورسوله أريهن أوما حكم كرم غوال وجكم غوانما أن يقولوا سمعنا وأطعنا أهرمن أدوها كيبن جم في بناميهن إيمان غهرنك بهانا دكا ينونك دكا بدلو جنس මිහාර මේක මොඩරේට් කො එමෙන් බේනවා ගොතක මොඩ ඒකතන් හදාකන් කුණඤ්ඤේක මානේ කි එයි ඊමාන ගහලුවරින් අමලක්කම ගනුවාන් සුම්මා යතවල්ලා ෆරීකුම් මින්හුම් මින් බාදි ذلك وما اولئك بالمؤمنين නෙමෙ හොන්න කි ඊමාන බයක්කම ගනු වේ කුර්ආන අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා බයන් කරා ඒ කීවෙකන් තෝ ඒ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඉලාහගේ රසූලාගේ හුකුම් ෆුලන් අන්න ගෝවාලෙ විච්චකම ගානම කුර්ආන අල්ලාහ් තාලා අංගවාෆනි وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين هبامي هن نجتش لبين هن تنجا كيمن تري كما يكون أنانه إسلامي شريعة كدارون لبني إيه كم بنجا بنان مفار حكم قرآن سيدا ما الله حكم فلس كم من الله حكم فلو كم داتي كينو إيه حكم فادا قرآن كم مفار إنجت إيه كم كو إنهم حالة الدماغ إيه نا ين إسلامي شريعة كدارون إيه نو لبينك وت مسلم اينا ديكولك وت اينا مسلمه داخلا مسلم دين داني بين لقوامي كورت ما شريعه كما كوندا එනවන ගෝ ඒනගේ කමකුණු දන කිව්වේ ඒ මිහාරයෝති ඒන දෙකොළ එම ඒ හිතුගෝර ඊමාන් කෝ වෙජ්ජාම් කොම්ම කොලක මස්සර දියස් අල්ලාහ් හුකුමෙන රොගේ එම කුර්ආන අල්ලාහ් ංගෙවි එබෑමි හොන් කදේක ෆාන ෆස්සෙම්බොරිදි දුවාති දුවක දුරද්දුවාති ෆෙන්නා ඒ හුකුම් ෆල තබානුවාම් වෙක් දෙම් වහී කුන අෆී කුලූබිහිම් මරදුන් එමියුන් ගිත්තෝග බලි මොඩක මුෆෙදෆාවනි හිච් නිෆාගා ශක්කතක සුබහාතු බල أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله نوت يمهم بيرغنني الله إله رسول يمنا أن ياري بدانت الله شريعة حكم فلان نان يولد الله أن يار ودي نغنوا إكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يار ودي نغنوا هم بجام عدل إنسان في شريعة كم غوجيا عدل إنسان في إسلام شريعة لبيت كم غوجام شريعة فيلا كدوان جهم كمان
ಶರೀಯತಕಿ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಶರೀಯತ್ ಅದೆಕಲಾಗ ನಬಿ ವಸಲ್ಲಂ ಬಯಾನ್ ಕೊರೆ ಬೆಕ್ಕಮಗ ವೆಜ್ಜಿಯಾಮು ಎ ಶರೀಯತ ಫುರಗಸ್ತಿ ಎದುವನಿ ಎಮಿಯುಂ ಹಿತ್ತೋಗ ಬಲಿಮಡುಕಮ ಉಫದಿಫಾ ವನಿ ಹೆ ನಿಫಾವಕಮ ಶಕ್ಕುತಕ ಶುಭಾತುಗ ಬಲಿ ನುವತ ಅಲ್ಲಾಹ ಇಲಾಹ ರಸೂಲ ಎಮಿಯುನ್ನ ಬೇಇನ್ಸಾಫುಂ ಕಂತ ಕುರಾಫಾನೆ ತೆಂ ಬೆರು ಗನ್ನನಿ ಹೆ ಶರೀಯತುಕ ನಾನ್ನಂಗೆ ಒಳನಿ ಇನ್ಸಾಫ್ ಎ ಶರೀಯತುಗ ಒನ್ನಚ್ ಇನ್ಸಾಫಗೆ ಶರೀಯತಕ್ಕೆ ಅಚ್ ಅಲ್ಲಾಹ ಶರೀಯಂಗೆ ಇನ್ಸಾಫಗೆ ಏನೋ ಎಚ್ಚಕ ಆದುಲ್ ಇನ್ಸಾಫೆ ನುಲಿಬೆನ್ එහෙම දෙංග බයන් කරාපනි කොබාකන් අස්ලු ඊමානු ගහුල් වරින්ගේ සිෆේ කොම්මෙ හුකුමෙ කොම්මෙ ගොතක කුර්ආන ගොත සුන්නත ගොතස් අලගොන් මේක බොලන් අලගොන් මේ චිල්ලාන එයි හිතෙම්මෙ e figuren bayan kura fadin lege masale bes modeluge masale bes warikaamendige masale bes adi iktisadi masale kommecche bes qur'an asnata goten wajjam ei algon men got ek macche algon men bas kiyaviya ei sam ferige miyage itu gabo kora iman kama idi kolo bayek kinge dane mi warapota visnana jerutte e me dagumon he fonani mi hun dakka wahake ko mi hun khiyala kunne adi iman kama kasre nukura war saaf ko soriye ko qur'an go hukum ta gabo nukura kamak sida soriye ko bay misming wahagata kun engi faalo munda iruwes algon menge minganun emi honnaki taqwa ya salah iman go hulwari ehen ekame nuwane islam din eote ekam qabul nukure faman fanafa al iman amman tawalla an ta'ati allah ta'ati rasulih mi ayatu ge ibn taymiyah rahimahullah fanhe mi ayatu ge wani allah ila go rasul furagas di miun kiba iman kan nafi kurwa fe wa akhbara anna al mu'minina idha du'u ila allah wa rasulihi liyahkuma bainahum sami'u wa ata'u hame bayan kura fewani iman gahulwarinnaki allah ila rasulaga hukum kurun go ijjame mihum bahaka wani kiyamantere gatume wa akhbara anna fabayyan anna hadha min lawazim al iman mikan evani allah bayan kura fe ei iman kamge lawazim teregi mene kamge mane ki iman kam horejjiya mihenne mikan onnani ekan netijja iman kam filadi ejek mane e hukum nurun dinu Allah haram kurwa fawa amal miho kurma ekalang shariat hukumaka dekol heduma ai tafa dekame ei miho ku fafe ko fan miho dogen hada fan dogen hedi mene kulani amal shariat khilaf ekam dogo heduma ki fafe nune bune fiyam dogo hedun Allah haram kore hukuma inkar kore e sankaregen murtadwa amal miho kurma hukumaka inkar kurma dekam මීහකු මිසාලක වක්කමක මස්සලෙක් ගාස් සිනේක මස්සල සෙම් මස්සලෙක් ගාස් එන හිලෙතෙන් අදාගේ ශරීරය හුකුම සලාම වේදා එහෙන්නමස් එකංකමකේ දීනුක කනලව ගෙන්ගේ කමුදා ගොතේ නෝනේ බුනන්න ඒ හුකුම ඉන්කාර කුරාක වන්න එයි ඉතා ගුළු ෆ්‍රිකම දුලුන්ගේ ෆාහකු නිසම් ෆරිගේන දීනුම් බේරවා එම හුකුම ඉන්කාර කුරුමා ශරීයතුක අල්ලාහ් අමර කුරාෆ කමක ඛිලාෆන් අමලක් කුරුමා එයි තෆා දෙමස්සලේ tafad de masale de daraja ge dekame salaka miyako wakkan kura ena bena wakkan kurmagi hudda kamek qur'an ge benge haram kamek miyako wakkan kurika sena kafarenu eka wakkan kurun hudde bune ve esam kafar miyako zine kurika miyako kafarenu ekam zine kurmagi hudda kameke bune ve amena kafaru miyako rabuye sena kafarenu ekam rabuye magi hudda kameke bune ve esam feregen kafaru anei qur'an ge saab hukuma ge inkar kurat ema amale faave miho kurma a hukuma ka inkar kurma ide daraje ge dekame ei algon men dannan jene mitafat efoga bayan kurahun wa fihi bayanun anna al insana qad yakfur bi kalimatin yatakallamu biha aw amalin ya'malu biha idalwani mit bang aw mona bayan wege hingajje insana kafir wegen hinga danekan bikalimatin yatakallamu biha ena wahaka takka kalimege sabumbas buna bahegge sabumbas kafir danak aw amalin ya'malu bihi nuwata ena kura amalege sabun kam gaves e amalu wedane warak kuda echkaves e amalu wedane algon me mikiya hengama kolla isharatakaves kudamis kamge alamat lolun kolla isharatakus miya kafir da enage harakatun ei shariyatuge saaf hukumakan කොඩායමස් කොල්ලි හරකාත් එක්කම ගා වෙජ්ජියාමු ඒ හරකාතුක බොඩ කුඩ මෙන්න නුන් අලගොම නම් බලම්බි ඒ හරකාන් එයි හගියතු ගස් ඒ කොඩායමස් කුරුම හරකාත් එක්කම ගා වෙජ්ජාම බාහෙග්ගේ සෝබක නුන් කාෆර දාන යම හරකාතේ සමුස්මියා කාෆර වෙන්න යදන මේ වර බොඩ අලගොම විස්නා සමාලු අංජේකම්
وأشدها خطرا إرادات القلوب بدالوني إم نركا كما كميها هيتوغا ميونا إرادات هيتوغا ميوفيد شكوتك شبهات فهي كالبحر الذي لا ساحل له أي السير إنك كندفة فلاوغم وا ميدانك كمان كفرغ كنكمك ويفيد الخوف من النفاق الأكبر هم بودو نفاق أي كفرغ نفاق ألغون من ركاتر وان جيكمس ألغم نيجينجج فإن الله تعالى أثبت لهؤلاء إيمانا قبل أن يقولوا ما قالوا إيه الله سبحانه وتعالى بأمهن إيمان كان صفة بيان كرافني إبه بنومك كوري كما قال ابن أبي مليكة بدال فاويا فدين آرم بيركن نجى واك ميتا بيان كرافني بدال وني أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه ابن أبي مليكة كتابي بدال وني تمنى الله ورسوله تري صحابنا بدل كريمه هريها مهم بس هريها بيكلم بس منافق كبدانة بيرغني صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم دنيا كهنني كفار كم خبر ده بيكلم أو عمر بن الخطاب سورة ورنانكم أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعلي في الجنة وعثمان في الجنة ترتيب بيان كره بالصحاب ديه ورك الصحابين ديه صحابين حديث کے جمع كره ادينو مس باب صحابين ایک ایک حدیث تو بیان قرآن سورہ گنترین ایکم عمر بن الخطاب نون تو رسول الله صلى الله عليه وسلم کے سر وریا ای حذیفہ اریہگا وڈا کے ودالونی رسول الله صلى الله عليه وسلم کلیگ فانو اریہگا منافقون کے ننت ودال ویروگا امیون کے تیرے کے تیمن کلیگ فانو واہ کے ودال ویج عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ایک معنی کہ ابے فلون دنیا کے تبانی کم افارکم خبر لبنی ما وس ابے فلون اختیار کر وافوتی بیروری کمائی کمبڑوں گا حیا پڑ یہ الگون تیرے مفننی اکال منظرنو الگون تیرے دین وری کما دین نسبہ بے میہم وس ابے میہم کو حرکات تک علماء گلن تک میہنا کرا معاملات تک اسلامی مجتمع کا انے مسلم اخونا میہم کلون بہا بغتون ہی واکال میہن کی سورو کے وظیفاتی بیک الله سبحانه وتعالى مهم كبان غلن فلوافا هن هيوا قال بودا وركما كبر وركم كون كما كتكاتو اغن بودا ميبيكلن دنيا تيبوني كو سورغ ورنانكم وفاور خبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم دبي ما بس ايبيكلن اختيار كره بير وركم غايا پڑ ابد سالغا امان كن لبيگم واكم قبول نكروا اي سامفرك كم من نركلك كرمتلان جيدانكم وشتم خود رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قربان کی گد තිමන් කලේගෆාන ඉංගවඩාගෙන ඔය ලා අද්රි මා යුෆ්අලු බි තිමන් කලේගෆාන මෙද කන්තක් කරණ කියනක තිමන් කලේගෆාන සංගවඩෙන් නොකන්නොයි හුරි නොරක්කා කරකවා රසූල් බේකෝ නෆ්සි නෆ්සි ගෝවා හේ මේ තවමන්තරේ කී වෙගෙන් බායි හිතංගරණි දීන් වරිකම තක්වාය නිස්බෙක් කරවේ මීහුන්ගේ තෙරේක බයිෆාර තම හිතාමයා ගොදන්න ජේනි බොඩා වරිකම කිබුර වරිකම තිමාමෙන්ගේ අමල්තන් අල්ලාහ් කබූල් කරවෙකන් හීවාහි බයි මීහුන්ගේ අමල්තේ බොරේ algon men fastol sar haddihar sajida gotas algon men gemme sajide tasbih Allah qabul kurbekan kine to agum negeni kon duha ko gehi kon duha ko algon men ki kon zikre kan Allah balla wadigat kon mahegga kon duhegga algon men kur namadat to Allah qabul kurbe algon men kannega addiyar modiyar sajida gotas namaz kuris man Allah qabul kurba darajen hama emme amal kurum kams nege hem salafu salih midaloni තිමන්නේ අල්ලාහ් තිමන්ගේ එම්මේ නමාද ගබූල් කරවෙකෙන් ගොනස් හිසාම් ෆරික මරුම තිමන් උම්මීද් කුරාන ආලගොන් මේ මසකෙ මේ කුරානි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා තෞෆීක් දෙවු මායකුගා එකලාගේ කබූල් කරවා වරන් කබූල් කරවා එම්මේ අමල බස් කුරනත් දැන් කී වෙගෙන් තෝ දුනියේ ආලගොන් මෙන් මිස්නේ මච් බොඩාවේ කිබොර වෙ තිමාමෙන් අමලතකුන් නිමිගො සූෆීන්ගේ මීහුම් බොනාහෙන් යකීනුගේ දරජේ ෆෝරාගෙන් තක්ලීෆ් උෆුල්ලිග් මුලේ දරජේ මීහුන්ගේ විෂ්ඨමා ෆිකුර්දන් යයි වර හිතාමෝරිකම් මීහා තක්වාරි වරක මීහා තවාදු වරිවාන් මීහා තක්වාරි වරක තිමාගේ මච්චන් අනෙකුම් මා මෑක්කම ගේන දෙකෙන් ඒන මොලකම ගනු දෙකෙන් ඒන මොලකම දෙකීම් බොඩාවුන් කිබොර වරිවුන් අනෙකාගේ මච්චන් මතරිවුන් හුද්ද නම රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් බේබේ කරන සුවර්ගොන්තරික මුෆාවර ખબર දෙවාති බේකලුන් අයප්පොල ඒකතක නෝළු වෙස් දුනියගේ තිබ්බණිකොන් බතුරුක අස්සාබේ කම හදිස් කරවි කලෙම කොම්මකම කුරුස්සේ අල්ලාහ් කලෙම ෆාෆුස් සාබ දැන්
bodawa minut anikongo mach hen nunge befulun ikhtiyar kurwi embe meidaloni timanne nabiy sallallahu alaihi wasallam ge tiri sahabina baddalu kurume kulluhum yakhafu an-nifaq ala nafsihi huriya bekalum be sebekalum nafsugo mach munafiqum birugane den algon men me sadste kaarufum me fitunaage zamanuga algon men hiwa kala algon men ki huriya nifaqu ga amaltakum ekkiba fatibe ke miharus nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis bas furto bayan kurafa nifaqum ga alamat gunafiya me huriya chin algon men ge nafsuga algon men amala bahuga huttati algon fennan hakikatu es ehm algon men je warab boda birweti wa nasallallahu as-salamata wal afwa wal afiyata fi dunya wal akhirah efo shay dua qurafani algon men ifada fitna salam qurbat de midalone fihi masail mi babun nerewunu faadata masata wa وهي العظيمه ان من هزل بهذا انه كافر الله غايتك اله ذات فلا malama ko farsara ko fimiya nuata kudamis ko hitumo ko bahe bona fimiya ei kafarwan amalek ho miya ko gon mi bab ko faha ko benu waram muhim wahake algon terega nedu sagonda bay beflo dekke wahake awun hitere wah dakka dana mei algon terega social media ga tafat wasito facebook twitter denu mustafat wasito islam dina dekola war baar wahate be deke divi rajye ga eki mismen divehin tafan site taka page tanga dagi allah farsarako allah ga ayat taka farsarako qur'an farsarako malame kura wahaka algon me adwa ekam loba disitera ho ein evves ecche tibe flo nuhuluwat ein evves ecche ka tibe dakkani kom wahagetto balanuni timanna ya raddu den evves ecche ein page ka like ja nohdawat ei midakka wak allah farsarako gen dakkani kom wahagetto awun balaka nuje Allah ga ayat ka farsaro ke mem nakudu kurani kon dimala ka to awun balaka noje e gebes labai mamfang awumna ganne ehm bima ebbes beflo ke engechi vidalo engechi kiyuba oti konta buto bala algon men adu nabiy sallallahu alaihi wasallam ge me sura kaatunu kurei wakes ekam algon mechi nudeke algon men echi nubala algon men lolu algon men sura ga algon men lolu ge iterenge sura algon men sikundi forwa ka ber mennu algon men e qur'an afrikaatu nege sure algon mege lolu tereng algon mege hita e sura battan qura algon ben menno adi allah be gotum mihun ekalange zaat fula kudamesh kon itav or dakka wahke ge ibarate bes algon mege lolum balagas ben menno algon me hitterenge waddagas ben menno e baba ki algon me tahammal ko na ba benno veddi wagote ko ba mi mohen nuktak veddi wagote ki mihun balani ech balani ena gitu ko kommen ek lobe kurati kinu adi hitu nafratas kur adi raddust ekam shubha ki algon menge ilmiya qabalu kan dakka baaru kan tataku shaytana kon dimalun komenne ke sikune e torfalan torfawa mohorjayen e shubha tuge mohor jahafiyam shakku ge mohor jahafiya mega dabarja isahita ko mi agin ek fana kharab ek ngata muliya ga haya ek gadbodo engata embima efada kankam algon men gap ge nuwan erun hik ekko kisawdu kilamboy fasada kita kalgon badal wege hingada الثالثة أن هذا هو تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان देवनई नी आयत के इससे बयान मी बाबू के इससे बयान में दिया आयत तो के तफसीर और को नहीं गए जय कुम में फदा अमल कम का भी नमस से अमल के सौ में दिन ने को दलालत कुरा कम को ना ए ना मुर्तद है कुफर है इंगादान अमल का को ना बयान में जाओ मी बाबू का देबो रे तुरु भाई फायदा तेनु शरात करविया देंगन डरे का को में बाबू बाकी बकुरे गिंदा हदा सुब्हानक अल्लाह व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका व जज़ाकुमुल्लाहु खैरा व अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।